Yedase na ogu social Adom TV yede mo koyen sam foforo mo na beto dwa se enne awie Ghana ban any coalition of individual bond holders group no wormo ebehia na fe the pensioners bond holders forum wormo behia se ebehia no nso pa ya afia hyase mu na beto dwa se aban no de ne sato mpanimfo mo akwa ahonimgie mo musika na yede to ho no yede sato so yense bebre mu ye che no makotena ho nene so san komo no guso aye ekoso vi se na yete yekwa de nim sanke yetua sika na mo awie statement ahodo bi a Ministry of Finance de aba ene ene won hyiamudi a won behia no eye ekuo no ehunu se enye no anya saa enete enti mamenko na mene Roberta City eni nkomo emfa ensam ahodo ana ene hyiamudi a won kọ ene won nso nsam a won mate ne won munim efa ho Roberta City Mami oti enka ye mo hado Adom TV Premtobre Kasee so. Ya enia. Yedase. Etiefo nyina. Yedase papa enne every portable na mu hia wo Ministry of Finance. Okay, nyame adoma eye 1 o'clock na ye behia ye ni minister no ebehia. Okay. Na wo mo na to won safra mo na mo na mo kwa committee wo mo asembe na da prono so mo kodi nkomo ye. Okay, in December, afi ashase bonds ni coupons still omuntiaye na ye kasa ya na omubetie bi efi February 20th edi besin de no ye kasa ya omutie bi no omuntia biom efi 20th February omuntia biom eninti no yesusu ye tro kata komo omu press releases eba bonte so omuma yehu time omubetia outstandings eye ne omudeka no ena yenya ndra anajo yenya invitations there yembra na ye ni omumbekasa na eye Thursday was it Thursday or Friday ye call honum ena omuka say omubest council form technical committee na yehu sene omubetie sika no but eno no na eye asem kaka esan se na ye dinkan aform omo dinkan form sa technical committee no emo ma church omo bebi a omubetimi aye sene be omubenya sika edi etia somo sika eni ho but ye sha dante hwi enfi omo ho nti se ombesa kase technical committee bi eno eye den kakra eno mutin de yembra ne omunhwe kwan a ombefa so edietia because ye dikate committee ba ko a omu ne nim so omo ye adwuma afiade a chen ya mo se te committee bi nti first committee no wo he ne ye te second committee no eho na etwetwem aso kakra no ho me pacho an enti enne no because committee ya se dada mo se dada omaba abedi adwuma dada sisi ano nkokrafo embrewa yen no mbabunu ene ade ya ye adwumaden edi sika kakra to ho se wutie sika no mayen ena efi 20th February ebesin de untiae na se bi usi yensambra na yensam form technical na yenye den nti ene no enye den ene no kwa mo kọ no as a group no mo ano den esimoni so de na mo pesa mote aside because committee ne de mo pesa mo beti yati bi dada wo mo nwie ne yesa ti bi nti eno kwa de me ya sure say nya no kra no mo focus no den na mo ka kire wo mo ye was from 20th February bepem sabre amunya musika no omo enye emfa homa mo okay eni nti no me da se pa ne ye pese yeti ane se otsina ye betua musika na mamo ne asun because ne aso muntia ye more than 5 and that the ka ho it's almost 6 aso ye ntia ye send me catch from 20th omuntia bibio intini ye pese ye tia ne say okay efi ochina deko ye betia ni nyina amamo eno ne ye pese ye say okay nti se mokona ya nkwankwoti asem bi ati say na ede na ye be me pacho say se mokona nye we na mbete se nye ochina na ye betua ne mo me America kra na yemfa committee we nkoka previous committee no ho a ede na mbe most of us and pensioners ye papa no mo die omo aka se omo hwe nim to 28 no na se ye nte hwe ya omo se omo besa akọ pikete
Enti so omukọ na omukọ peketi a ye nyina ya beka omo ho ba de bia na ye ka se enti se ye twenya na ye papa no mpanyifue omukọ na omukọ su edi billboards ni ade placards ni ade ko gina ho ansa na ye tie sika na se tem bia ye koye dede ansa na se bio sika ye ndie no ye tua na adenti na se ba na sa enti so mo anya na ye betinya ya ne se ye be kokko pekete. That is what we can do. Na sesi anso kra ye Kasee mu na ye se preconditions bi a IMF 42 honom no yetimi amiti enti wo muguso ye hwe animu se ye nsa be ka bosia enti se Ghana ban no na ni da IMF bosia 3 billion no eso enti no wo mu ni sika sesi enti ebia de momo hwe animu se nkechena ye betie se sika damunum ni ade no wa hwe anam ankwankote ye enti mentwen ema IMF bosia ne mansa. Oh, any dear minia. Omo kana sa eya na eye eyi kakra. Say ye nsanka IMF butin, but say yetia salary. Yetia nkofo ka. T-bills nkofo ato. Yetia interest, etia omo maturity. Sebi e den ya me ye chok say juma ba ku mienu bi ye fa nkofo. Sika na efi hinfa. O say nyina ye nya santi asiense sika no e say obi a wato T-bill no ano odi ato saving. Internet etwase ultimate ya salaries nko ade a beti se tika wo baby etwase ultimate ya ntina yese wo twen na IMF tika na ba ansa na we tia TB obi a wakoto treasury bill. Oh yeah, there is no difference be any musa. Why at least no bekasa wo twen ama IMF tika ba ansa na wakoto obi a se bi or the 20,000 echo to bank and no ma onim say interest ne bo the beto e draw the beto eduane or the behwe ne ho ami wo ye den kasa asem ti ma me yemfa unsi ha na yankase ahodo mu no mo meeting by 1 no de besie no wadaro ma e besa ba nchen